Tabuk sini borom ganang bo yang sakawo pai banati sanai. Now the honorable chief guest will unfurl the Indian national flag and followed by national anthem. Now the honorable chief guest will inspect the parade contingents. Deputy CM Masang Olimes Deformas Akosom. Hambai. Kalau loge nai sini overall command Sahid Deforma loge tongai, tai CPF ni commander bu tongai loge wo. Yang dapat tongo, ekalopo boys, abon yang ulo kumpui boys. Sampai ini, kondisi commander is Daniel Deforma. Nah, Deforma, bini loge tongo sini TPD sini Deputy CM, Masang Olimes Deforma. Tai loge tongo sini MDC, Masang Gones Deforma. MDC sini Robindra Deforma, Tai ex EM sini Chandra Rupini. Sejotono yang patrol leno kebangai, naik tomero, wilawo yang tinggal, saat kubur naik sekat kosong kanda, Palai yang komplit dan kami tokoh, pemilih dan apa di Deforma. Overall Commander Sahid Deforma leading his all the contingents. The first contingent Young Legals led by Hamari Deforma. Jorok ini narwai operasional seluruh Palai. Nama kemudian, nama baik nama Hamari Deforma ini bodol, berbodol dulu yakni gal mulai memakai pilihan itu. Hello, yakni gal. Owner, buang di pagi, sobat kemau, first second third, buang mainan di pagi, siap-siap kemau, Nama baik kemau, ekalo lokal, buang di lidah saya pada kemau. Salut, ekalo lokal.
coming. Lucky boys led by Hello. Boys, led by Daniel Pepperman. Tata boys are coming. Now Khumulwng boys coming, led by Patrick Pepperman. Khumulwng boys. Hello. Now last but not the least, and the local boys, led by Ttaadc. And the local boys,